Tongoi mambai ya mukamba ni makulu ya kuungama na ivinde ya mwongo kuungama na mutongoi wa mbai ya mukamba Dr. Stephen na Kalonzo Musyoka na kuwete waliokuwa Tongoi vande ya Kenya oni kuwatene na engineer Amos Mwema Mutongoi kuma kisioni cha mwingi valawa mwete Kalonzo ta Mutongoi ilotonya kutethia nthi ya Kenya iwetekana ivinda ya Tongoi wake na Kibaki tawaitie maendeleo mengi vande ya Kenya Osia Kimanzi ni mwandiki wa maovu Ainena na vilingu wa movo engineer Amos weta kana Kalonzo ni utonya kutethia na kwaliula Tongoi wa Kenya aiweta tawathugumie enenzi kavinda kalava Tongoi neta munini wa Musumbi aimenda enenzi malembeta iya ukamba kwithiwa itina wa Mutongoi o kuya Musumbi kana ni wailo nenge ndongo ya Wiper kana Mutongoi wa kamba Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ndayambinge muno ilo kuthi ukwasia miaka 40 na ukamba ni ndaye kondo nendo miaka na usu no bungu mingi muno nondo miaka 40 ya Kalonzo wa Musyoka na miaka 3 Kalonzo miaka 3 lelo lapizila kumilobi kuka mpaka zeka tupayo wewe ni Kalonzo wa Musyoka nitweze kana Kibaki evindela masumbekere mena Kalonzo wa Musyoka Kibaki ndethe agwiwa nesa muno na Tongoi wa ebindezu atongozo ni Kalonzo wa Musyoka kwa ule kavindani kau Amos ni wamenda Tongoi mailembeta iya ukamba maikalulu tigwe ni mauneni ma Musumbi yolo wa Kalonzo aiweta kana Musumbi enawia na Kalonzo kwa kwithiwa no Tongoi weka wena utonyi munene wa Tongoi amdu mamba ya mukamba na Tongoi makamba bala moze mabika ome nitukwata na imoko na tukungama na evende ya mongo takamba na tukuna kura nundu bate tutakunete kura na tutethite na nkwatano kiwila kii ome tuyoza na nende tuyo tiokoni na netondiye kana Kalonzo nu tuikizizwe Mutongoi wa Azimio na tuina wikwajo kanone nengi makweza kwikalanzi Mutongoi wa Azimio ni mamunenge kivendela nuku kivevurija kipendela kini kenda isokwili anu atuika Musumbi kuwa une tukulia Tongoi na mbai yonze ya mukamba mweka atete kukengwa mweka kengwe nende ndu ililikie mweka kengwa mukune kura bandu bangi kura sionze sia 2027 tukakunia Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka owiyo vo haikulia enenzi kusizia na kukwata mbau Tongoi ala matonya kuthinikia mapatamo takisomo malelu na kiuo tusiche iyo Mutongoi ulo tonyo kuthinikia mundu la wa kawaida tweka nina kola yolote mundu lo tonya kuthinikia mundu la wa kawaida nondo netonie evindela Ruto wasumbeka aituya kana nokuka kwethia na bottom up lakini bottom up wanaitwimiona kwa uni tu nindi kwethia na Mutongoi ukusizya mazilai mamu enenzi ula wabala kawaida weza kwethia ethani ndawanu wakwata nesa ethani kisoma nwakwata nesa ukamba nitheni twakwata kiwu na kula kunge Kenya kutena kiwu na mathina lange ma mundu akawaida wonze the mathina kwa nesa kwa utusiche nesa na tusa kwa Mutongoi ula wina woni na Mutongoi uthinite Kalonzo wa Musyoka umete kundu kwetu asekuru na ne kundu kumu muno kwa une ne kwa ile ntwa ile siza Mutongoi uzi wese mabata ma mundu ula wanze pio nitwize Mutongoi ta Kalonzo wa Musyoka na akune weyonzo ngirivoti ya vilingu wa movo kuma musini wa mwingi kiliombungeni cha mwingi katika undine ya Kitui Osia Kimanzi.